Okay, welcome back sa aking Kansioneros TV YouTube channel. Kat mangipaay manan to inumote kadaanan nga kanta di una na rito nga kankantaan dagiti tropa kadagiti kaskasaran wano inuman piya lamang parparag sa aktiw dabarkads. Title na kat tinbak nang ko. Titalon ko ating kastaunay ang naglawa. Di pa'y matayab tiwag ag sumbang irapong tuna. Ngeno madal nunel aldaw pan nakaraep na. May sakerker abunubon adupay ti sobrana. Ditarakin ko ating kastaunay anagado. May sa batalyon jay bigan kastamit sa jay suyo. Ngeno madanunel aldaw pa nakailako. Taltalo nga turo may sa nga kuniho. Tikaw kawas ku ating kastaunay anagarbo. Sa nga pulot pantalon may sad kan kansilyo. At damet barong ko kamisita kinpulo. Yakit amaong may sa mit in Bagyo. Ilugan ko ating kastaunay kaaduna. Toyota nga Hilux Isuzu Mazda kin Honda. Nodum ti aldaw panaka usarda. Motor ti anusan taawan gasolina. Daytoy kantak ating kepidaton kukin ka. Mangted kumakin ka tirag po magustuhan dayta. Tainbak tatiinbak nang ko pagbagaskin lawlawat. Yung dagito'y amin istorya daytoy aya.